Ebusiafo ene deyi na chese nyoma sorry ewo asofo no entem ene nyoma chese wo mu ehunu no kame akwa yese sunsuye ye abamu a enesa na ene deyi amenebo kase deyi de ni ekokopie mu ewo founder and leader of Prophetic Hill Chapel ano yen papa prophet Nigel Gazy na so ya chese wodi nsembi ababa betu edwa afa ye mampeni dada John Dramani Mahama ewo ajeso ochirimu a se odo wo edema papa no no obinya na papa no wo ye onu ankasa ni twetwomtwo ne papa ankasa na odo na wo edema no na enye se wo do keko eye nyame na ama ne sa wo do na wo de edo eye papa no na wo no nyame ama ne mandate a obetimi make sure say yen papa John Dramani Mahama wo besan aye president ebiem ebusuafo asem yi Martin ye pa because enche ye bia na yen papa ye Reverend Isaac Owusu Bempa betu edwa echemu ese mark bi eda ye papa John Dramani Mahama so achese no enti no se ye de no ko gina okono for 10 times the crown pona obedi nkugo failure ka eye ne ho just because of the mark no nti e wo be nya say NDC amanyo kuna na yen papa no wo mo ebeba bepe ono so for an all share to say wono na je say wo hunu eye kwan o mo befa so a wo mo ebeyi sa mark no anase sa ade no ede free yen papa John Dramani Mahama eso eno na kwansi ye hu say yen papa Nigel Gazy enso so aba abonte a wono so e kire say nyankopon a odeni ye mampani ana ye mampani dada John Dramani Mahama so wono de obedi eye wo manyi eso asemi eya asemo ene nyame ne kasa hwan ena ebo ne tim aka ebie sanse wo bia ekasa wosi nyame ene no edi eye nkita ho nyame ene bie ne nyame ene kasa de cheno nyame ne da nyoma edi cheno na according to young papa ya prophet Nigel Gazy not just one no there Obetima a little bit biased on the president's excellence na Nadankwa Akufo-Addo. Na eno nche so what time no there be enya so what time no one time no mum odona wo ede emma ana odona nyame de emma no wo ede emma yen papa John Dramani Mahama no ontimi ana say entimi compare with odo obetimi enya ede ama Nana Nadankwa Akufo-Addo na ebusuan form ni statement awode eba ye say and awode etuida was saying I have a mandate to make sure that John Dramani Mahama becomes the president. I love him. The Bible says if you can't love God and mammon. So I love John Dramani Mahama because Lord told me so. Through me, a major prophecy has come. As a result of that, I will be a little biased towards Nana Dankwa Akufo-Addo. But I wish he was my father, that he was in my family. I wish I had a direct link with him. Now, ebusuafo some no say and what the etu edwana wo chire mu ebiem say I see in bits and I prophesy in bits, and that cannot be blamed for an unfulfilled prophecy. We energy say and someone what the ebetu edwana say there nyankopon ama ne that mandate no I also no prophet Nigel Gazy won't make sure say ye mampani dada John Dramani Mahama mampani edwana ewo omayi mu obesan atena asu ebiem na what John say Bible na o chem say Bible no che say untimi ndo enyame ne eri nyankopon embom na odo na wodo John Dramani Mahama no nyame do a wode ahye no enunti na wodo no na say no wenya major prophecy eba na as a result of that prophecy no into obey a little bit bias against and after towards your man penya wote akonya so his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo. Na ebusuafo ensem we ya ababeto abonti then na obetimi aka fa ho say yen papa prophet Nigel Gazy chirema yakopon ama ne tumi ene bibia obetimi ama ye mampanyi Nana Dankwa sorry ye mampanyi dada John Dramani Mahama ababetina akonya no eso ye papa ye Reverend Isaac Owusu Bempa so echirema wa no so so nyame da ne de no mark bi
Eda papa John Dramani Mahama esua enunti no ye de ni si akan empredu obedi encho empre edu ni nyina mu no susu no obi akirima enyankopon na adan sa hintasem we ede achewo mo etitesi ye buso se nyame ben na ene asofo yi mienu edi eye nkitanwa obi a ede eye sonko because obi de wo chima wanya prophecy bi krapo na ebetimi akọ in favor of young papa John Dramani Mahama I ebetimi go against young papa Nana Addo Dankwa Akufo Addo chese ensem no onu de sese wo chima wo prophesy o see in bit into a prophesy so prophesy in bit it is our prophesy na ebi embem na ebi bem a onu no enye de ohu ye na wo ye den waka enti na chese wo bia nso si nyame na eda na de obi nso wo hunu ye na nya wan na yi sa enwoma no edi ede eche wo because of say Wobia declare a stand on the political party Wojina enunti ena nipa no wonya ediye edefasa political party ni ehwa eya na anase eye den competition bi ena sese asofo no ekoso ewo wo mo entem enam se Wobia so epese wo kire ni tumi anyame ede amana na tumi a wo edi eye ni nyame dwuma yi emu ebusiafo Utie yan papa Reverend Ezekiel Usubempa ne dia waka de atwa ma ye de beso mo ene de say prophet na Jugazi so aba begina so with the mandate so betimi ama ye mampanyi dada John Dramani Mahama esi mampanyi edwa no so anase wadi hine ewo eso no den na betimi eka ede afọ because asem we de mekwa mitimi ntina so mekwa mitimi nsi eye nkonya nka say de we eka no eye no kwede we eka no eye endro wa utina eye efie wutie ense no wade ntwefa ho ene say na seti kronkwa ginenti fa wo de no bra comment section honum we ni die kwan so ene obuo kwan so na emrepam no mekenkan ede amamo follow yen we IG page ene Twitter page so atoma GH_ekwiskapa ene me de desene ye besan edi ehia ebe makram